Reka tubasuhuze mwese abadukurikiye kuri Stone Empire Official, tubibutsa gukanda subscribe abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda. Uyu munsi tugiye kubabwira amakuru avuga ku Inkuba yakubise abakinnyi ubwo bakinaga umupira w'amaguru. Gicumbi, Inkuba ikubitiye abantu 8 mu kibuga cy'umupira. Ubwo mu kibuga cy'umupira w'amaguru cya Gicumbi harimo kubera umukino, Inkuba yakubise abantu 8 barimo abakinnyi ndetse na team manager ushinzwe ubuzima bwabo. Ni ku mukino wa shampiyona y'abagore mu mupira w'amaguru wahuzaga Inyemera Women Football Club na Rambura Women Football Club. Ni kuri uyu wa gatandatu tariki ya 13 Mutarama 2024, aho byari bigeze ku minota 65 imvura iragwa. Imaze kugwa, Inkuba nayo irakubita, bamwe mu bakinnyi bagwa igihumure bahita bajyanwa mu bitaro bya Byumba. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru SP Jean Bosco Mwiseneza yadutangarije ko mu bakinnyi uko bose ari 8 na team manager bari mu bitaro bya Byumba ariho barwariye. Ati Inkuba yakubise ubwo bakinaga umupira, abakinnyi 7 na team manager wa 8 bose bagwa igihumure, bagize ikibazo cyo kwikanga ndetse umukobwa umwe akomereka ku mutwe, aho bigaragara ko ku musatsi Inkuba yamutwitse. Arongera ati twavuganye n'abaganga bari kubitaho mu bitaro bya Byumba, batubwira ko batangiye kumera neza, uretse umwe watwitswe umusatsi n'Inkuba ufite agakomere gato kandi kadakabije, bashobora gusezererwa mu gitondo. SP Mwiseneza yasabye ko ahantu hari ibikorwa remezo bitandukanye hahurira abantu benshi hashyirwa imirindankuba. Ati ahari ibikorwa remezo nka biriya hahurira abantu benshi hakwiriye gushyirwa imirindankuba, kuko n'ubundi imvura ishobora kugwa bugamye muri stade, Inkuba ikaba yakubita ahantu nk'aho hakwiriye gushyirwa imirindankuba. Muri abakinnyi bari mu bitaro abenshi ni ab'ikipe ya Rambura Women Football Club. Reka dukomeze kubakurikirana amakuru, turaza kuyabagezaho arambuye mu mwanya uri imbere. Ciao ciao na Stone Empire Official, ukora subscribe. Ciao.